Karami puidu takte u man ki baat manga kuch atanga kohima Kashmir atanga kani kumari thleng rami pui zong te chibai buk na hun tha kanei the hi van nei ka inti in vain chibai ka buk cheu kan rom zauna le chitam tak omna ani na te hrerenga za hi rami pui te tan chuan in chuan na tham ani hetiang thil chi hrang tam tak ton hriat na hun tha han nei hian min ti hlimin min ti lawma min chok phur thin ani ni engamokal ta khan Delhiya muntereute pakhat Hunar Haat exhibition te katloa rammi puite culture le tradition baka ele inte thinlunga veizong chi hrang te ka hmuwa nam in cheina kut them thiam thilte carpet bungbel mau le dar atanga thil siam Punjab thil thui par Andhra Pradesh te leader manga thil siam ro pui tak tak te Tamil Nadu lemje moi tak mai te Uttar Pradesh ten dar manga an thil siam chuate Badohi ram siam carpet te kuch siam chu dar sen te rimoi man ro sang te le soisen lo thil dang tam tak te chu India ram pumpui art le culture pholang thei mak moi dang dai tak ni in heng zong phen a hian kut them thiam te ngai to na le in pek na ba ka thiam na tuina le thon thu te hian min chok phur em ani Hunar Haat exhibition na mai chen ro pui tak pakhat thu soi te hian min tilom le ani chuan food pata lemji a zo thin te min hrila ma se Hunar Haat a atel ve nu hi chuan anun alo dang lam ta a tuna chuan ma ni in teudel mai ni lovin ma ni in le ram te alo le ta a Hunar Haat a hian ma ni mi le sa te them thiam tam tak dang po kom na hun kanei ani min hril danin Hunar Haat a tel ve thok tu te zinga hian meichhia zal zela somnga zuknia Hunar Haat mang hian kumthum liam ta khan mi noi thum vel kut them thiam le thok tu ten ezon na an hu pha ani Hunar Haat hi thiam thil pho chu na man ro thatak chu ani nge ya chuti rol chuan mitam tak dream ti hlotling tu ani bok ani mun pakhat kan ram thil chi hrang om na mun chu han haide rol ani lo thiam thil chu ani sa a chuti rolin ele in hrang hi ani chuta chuan line khata idli dosa chole batura dal bati khamon khanda vi le hriat chen lo thil dang tam tak po ma ke po in chuta chuan bihara liti chokha tui tak mai katema kai ta treu mai hetianga mela le so te hi India ram mun hrang a nei thin anaya India hriat chen nan le India ton hriat nan rem changa ani phot chuan kalvenge hi chi ani India ram ro pui tak ton hriat na hun tha ani thei awangin India ram art le culture mai ni lo rim taka thok tu te le abik takin meichhet mun choi kang tura I tho chuan na hun tha po ani thei bukang kal ngeyang che o karam mi pui du takte u kan ram hian tradition ro pui tak kan na ya kan pi le pu te min hu chia zirtir na hlut tak mai ran chungang il nei te nature mangai te hi kan pi le pu te thil lu ro chi ani chuwang chuan ani ang India ram boruak lo chim turin khovel hun dang atangin savapem chi hrang kumtin an lo thlo lu thin ni India ram hi savapem chi te re hmuna po achang fo mai heng sawa te hi zanga aya tam chi hrang le mun hrang atanga lo thlok lu te anni ni engmokal ta khan Gandhinagara COP 13 convention a hemi chungchang hi nasataka ngai tu ania chumi awang chuan India chuan fakpo a hlo hle ani thiante u kumthum chung chu migratory species ram sa sawa pem chi te chungchanga COP 13 convention chu India hian alo hodon reng alo ni thil chuan ve takatlinga he hun hi engtia mon tangkai tu nge ti chungchanga ingai dan ron tho ve nge ro le COP 13 convention chungchanga thulak mek lion karil ru chu Meghalaya nen ain kai noi thil hriat thar poimo deuh lama ain hera tuna hian biologist te chuan Meghalaya puk chunga chau mu tur sanga chikhat sanga chithar an mu chuka
puk chung lei hnuaia a awm thin a nung cha chitin reng zinga he sanga hi a lian berangai ani he sanga hi lei hnuai puk chung thim taka a awm thin a he sanga hi engtianga puk chung lei hnuai thim taka awm thei nge ani ti in mithiam te puin mak an ti hle ani thulawm om deuh mai chu kan India ram abik takin Meghalaya chu species wang tak mai om hmun alo ni tareng hi ani kan chevela thil mak tam tak la mu chu lo po a omang heng thil mak dang dai mu chu tuma at chila zong chuak pe tu om ma chulani Tamil poets ro pui tak pakhat chuan ti hian aziaka katat kema u kaladarau katat kamayana arwa kaladara ola adu hemi omzia chu kan hriat hi chu kut hum tiat lek ania ma se kan hriat lo chu khovel pumpui ang ani thung tina ani kan biodiversity po hi mihring tan ro hlu ani awangin kan roin kan hum haltlat anga kan zir chiang bok tur ani ka thalai thian du tak te u tunlai hian kan ram no pangle thalai zinga science le technology lama tuina asang zela space a record satellite launch chungchanga te record thar ber le mission thar thatak tak te awang hian India rama mi chitin reng te kan in chuang lo thailo ani chanrayan chu lai khan Bangalore ka oma naupang phur tak tak om khom kha mu nom kati mut chu lam alang lova antlai war deuh thovek ani science technology le innovation lam ngai tua phur em te kha ka thengil theilo heng no pang le thalai te phur na ti ma son tur hian an mania scientific temper te pung turin ruwa manna siam ton ania tuna chuan Sri Harikota atanga rocket launching po amuna thu in a en thei don ani tun nai khan hei hi mi zong tan hon thar ania visitor gallery siam ni in chuta chuan mi sing khat thut na tur ruwa man ania ISRO website a link pek a booking po ati thei ring ani school thin khat chuan an no pangte rocket launching en poya an ma ni foi phur turin tor an hruai don ti min thrila he hun hi mangtang kai turin school zong principal le zirtir tu te ka somin ka ngen hal bok cheu ani thian te u thungai nom deuh mai pakhat ka hril le du chewa chu namo app a parasa comment kalau chiara parasa hian ISRO Yovika program chungchang hi thalai te hril turin min dua thalai te tan science ne na in kung kaina nei turin Yovika hi ISRO en chin na fakom takani sanghi sompoko khan he program hi school no pongte tan launch ania Yovika amjia chu Yova Vijayani Karya Karam ani he program hi conversion Jai Jawan Jai Kishan Jai Vijayan Jai Anushandhan Zulzuya siam ania he program a hian no pangten exam zo chola ISRO center sanga kalin space technology space science le space chungchang anjir thei ani in hriat chian du chuan training eng ange eng chi nge eng anga nuam nge ti hi akal to te ton hriat in chiar ngai donia ISRO nen in kung kai Yovika website a lutin registration po ati thei ani ka thalai thin du tak te u in tan liao kan soyange website ming loziak rule www.yovikaisro.gov.in in ziak mo voina in visit nge bogdonia rammi puidu tak te u January ni somni sangni somni khan Ladakh phai ruam moi tak mai chu historical event ti chiang tuwa achanga chuan kusok Bakula Rinpoche airport atangin India thlona AN-32 plane thlok chhuak chuan history thar asiamani he thlona hian zazela som Indian budget fuel pol ania heng mixer hi a engine pani a man ani ve ani he airport hi India ram chau nilo khovel pum huapa munsang ber airport omzinga pakhat ania apui bera chuan budget fuel kha non edible tree borne oil a siamani hi India thingtlang ram sang atanga lei ani thina he thil hian carbon chuak atitle mai pa ka oil lak lu ate niam bokang
he na a innam hnoi zong ti chunga kalawmani abik takin CSIR India Institute of Petroleum Dehradun a scientist te biofuel manga thlawna thlaw theina technique ti hlawtling tu te chunga kalawmin he an thil ti hian make in India po atipui sui bok ani rammi pui du takte u kan new India hian kalphung hlui chu aban san to a abik takin kan rama meichhia te chuan masonin chawna thar chu an kuang ko a chu chuan kan khutlanga danglam na thar min hmu tir mek ani hi Bihara Purinia thon thu hian rampum mi pui te nin chok phur hle tulian torthin naram ania hetiang har sat nakara Purinia khuwa chu meichhia te chuan kong an dapa heng meichhia te hian tun ma chuan Mulberry kunga tangin kokun an siam chuka tlemte an hlau chuak thin chuti lain aleitu ve thung chuan silk lazai siam chuakin azur le a lok na tam tak a mu pha thin ani tuna ero chuan Purinia khop meichhia te hian mathar la in danglam na an thlen ta ani sarkar puina in Mulberry siam chuak pol din ania te chuan kokuna tangin silk la siam chuakin chung la mang te chuan sari te an siam chuak tana mansang tak takin an ral chuak mek ani Others Jiwikwa Mahila Mulberry Utpandan Group a meichhia te hian an thok thle ani mela te stall an hong ve a sari siam te chu an thal bok thin tun lai meichhia te hian chakna thar le ngai tu na thar nen an tum an thlo tling zel hi an fak omani kanram meichhia te tumru na le huaisin na hi tu tan po chuan tham atling hetiang chanchin hi soitur tam tak alom kumsom pahnia upa meichhenau pang kania kartikeyan chanchin ka ser du chewa ani hian kumsom pan hi mi lek ani in Mount Aconcagua chipa hlotling takin alon chuak ani hi South America Andes lang sang ber chip ni in meter sang saria sang ani tun thla tir khan kamia hi hetlang chipa hian thleng masaberin kan rampuan zar a han zar ni hian mi te thinlung a khoi hle ani mission sahas ti mingpu mission thar ani me boka achunom hle ani continent zong tlang chipa chuan lon chua a hlotlin na mu ngei tumin a be mek ani Hemison a hian North South Pole a ski atel bok ani Hemison saha satan hin kamia chu du sakna ka hlan boke kamia thil tum hian midang te fit taka turin a fui phur bok ani hetiang sang tak han thleng thei chu fitness contribution po atel arinom hle ani ram a fit chuan englai po in a hit ring thin khale hi adventure sport nen in rim em thla ania India leilung hian adventure sport atana remchang tha asiam hnem ema then khata tlang sang tak ani lain then khata hlatak tak thlenga inzar phar thaler a omboka mun then khata ram hnuai ngo a om lain a thena tu finriat zau tak enzar phar doi boka chu wangin mani tui zong thlang thiama adventure nena in tlonjom torin ka som cheu ani kum som pahni lek mi kamia hlotlin na zoa kumza panga upa Bhagirathi ama hlotlin na phei chu mak in divia wangle thiante u shing nuna hlotlin le mason indu chuan keima ni chunga zirlai ni na hi athi tur ani lo kumza panga upa Bhagirathi ama min chawna chu hi ani chu Kerala a kolam khuwa cheng ania anu in ated line a boral sana nau pangte ani in pasal ania asun le ngal boka ma se Bhagirathi ama chu abei dong du hau lawa kumsom ayatle man in school achol sana kumza panga an in school akal thale ani hetiang kuma level 4 exam chu machonin result chu phur takin lo nga ka zazela somsari panga mak nguin chiar ko ba phei chuan mak za amu hialani zir chunjom zel adua exam po machon zel atum ani Bhagirathi ama ang mi hi ramtana chakna tha hrui an tling ani mi chawphur tu mahruai tu tha ania voin hian chibai kabuk mulani thiante u hringnuna hian har sanna to lain chelna le kan du na tha hrui hian kan hun khir ton lai chu ati danglam thei ani tunal mei khan media chanchin pakhat ka chiara
han hril ve cheu ka duh ani Moradabada Hamirpur khuwa Salmana chanchin ani Salmana chu pian tira tanga rual ban lo ania ake a zenga hetiang har satna nei chung hian a beidong du chuang lo ama in hai kuak adua ama anga rual ban lo te tran pui po atum ani ti chuan Salmana chuan amma ni khuwa chuan chapal le sabun siam na chu tran ta a kar lawa ama anga rual ban lo thian som thum lain anun zom ta hi lo chik ve ula Salmana chuan kal theilo ni chungin midang kal theilo te ti ol sam turin chapal siam aril ru ta ni chu heta chin chhiat tlak deuh chu Salmana chuan a thian rual ban lo te chu ama nge in training apea tuna chuan an zawaya tong rualin siam chhuale zurna an thokta ani anma ni thorim na in anma ni ezon na le company an din ta boka an za in ni tin za somnga vel chapal an siam chuak zi thin Salmana chuan tun kum hian rual ban lo zadang tan na siam sak atum hle bokani an thelna le entrepreneurship chu ka salute hetiang thowa tumru na hi Gujarata kuchmuna asrak kho mi pui a mu tur ombok sangni pakhata liang nginga wanga chiatna ato nuwa mi zong in khuwa an chu san mek lain Ismail Katri chuan khuwa athang zoka asrak print ti mingin anma ani traditional art chu hum le von him atum ta a nature print fabric mangin asrak kala chu mi te hip tu alomita ani khomi te chuan kum tam tak liam ta a until hlui ro hlu te chu an khol mai ni lovin tun life fashion ne na in milin an siam chu bel zela tuna chun designer lar le lian ba kha designing zirna lian tak tak ten asrak print an mang da sto ani khuwa mi tai ma le thanim ngai te awangin tuna chuan asrak print chu brand pakhat ani ta ani tunlai hian rampum puya Mahasri Vrati kut man ania Shiv Pathian le Mata Parvati malsom na chuan ram ati hara Mahasri Vatriya hian bole baba malsom na lodong ula intu zong te chu ti puitlin nero se lodam tha in lim rang ula ram lakha kan mo phurna ilen ze lang ukhai thian te Mahasri Vati rual hian nipui rimpo alo nam chho ze langa hun alo opdura Holy Festival kan thleng le anga chumi zo chuan Gudi Padwa po alo thleng trepa Navrati kut po alo thleng le mayang Ram Navami po kut te hi kan rama chuan khotlang nun nen in zom tlet ania eng kut po ni se a phena thu cha ro pui tak ain phum vekani rampum pui pum khata min phuar khom bok ani karam mi pui du dakte man ki ba thun le a chuan zirlai te examine in boy to anga exam zo to te tan chuan a thoven thla huai bokang labei mek te le zo to te po du sakna sang tak khalan vek chewani man ki ba thun man le huna chuan thudang tam tak nen kanin tong le don nia kalome